Aplikacija je pre svega namenjena kupcima. Suština aplikacije jeste brza i jednostavna pretraga prema ključnim kriterijumima koji su najvažniji za kupovinu nekretnine ili iznajmljivanje. Tu su pre svega lokacija po gradovima, delovima grada, pa sad tražite Vračar ili tražite Airport City ili tražite Blok 70 ili tražite centar grada, znači omogućeno je filtriranje po najrazličitijim mogućim lokacijama, cena od do, koliku cenu želite, koliku kvadraturu želite. Takođe moguće upotrebiti neke dodatne filtere pa gledati samo stanove recimo koji su sa slikom ili pregledati samo one koji imaju 3D virtualnu turu. U pitanju je aplikacija za Android telefone, Nekretnine RS. To je rezultat prethodnih 2,5 meseca rada našeg development tima ovde u kući, u Srbiji, u saradnji naravno sa ostalim kolegama i sektorima, pogotovo Classified timom, sa kojim smo imali odličnu i efikasnu komunikaciju. Danas su aplikacije korisnici su sve nestrpljiviji, potrebno je da aplikacija radi brzo, da bude dostupna korisnicima, da user experience bude pravilan. Tako da je na tome i akcenat i nadamo se da će korisnici to da posjeti. Ono što je veoma važno za sve koji su u potrazi za stanovima, pogotovo za delove grada u kojima je potražnja veća od ponude, jeste to je da se brzo pregledaju najnoviji oglasi, to je da svakog trenutka imaju pregled najnovijih oglasi. Prvi mogu da dođu do nekretnine koja im je suštinski veoma važna. Posebno je važno da se sve slike u okviru galerije mogu zoomirati, onako baš uveličati i detaljno pregledati nekretnina, a za one nekretnine koje imaju i 3D turu, tu je i potpuni ugođaj virtualne šetnje kroz nekretnine.